mirongo na imwe mweri wa Januari turia ngirile mirongo na ithandatu mbitikiria nkuwate we nikirinde tochi ya Meru TV rukiri wambita muthoni wa Kiramana mitandao yetu yo kinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya munibo ya muno no tubotu thiatira kinya kiri Signet na Pang Meru TV kenda otire no kugwata ndeto ora ciutunduka Meru omeya Meru na kinya nthigurune yetu yonthe ya Kenya ire cireketie utukijela methene yetu ya ndeto cia Meru TV rukiri ni ati nende mubunge wa gicigo mbunge kiatiania Istimpuru wa Buri muthenya ya yoro na araruriri wa Kibwa thoko ya Kinandi ntere cia mulika akiwa nende thoko irigiri kumba kwithira ikirikia kwa kaita kameri kenda na aria uritie mukandarasi ure aingwe utira baraba kumba kwithira bakiruta nguini akariba ntere cia mulika riboti emwandiki wetu wa ndeto Andams Muturia wa Thirinja. Mbunge wa icigo mbunge Gatigani Istimpuru wa Buri kuthiatira mabisa ba thirikari nene kiri kuruguria wa Kibwa thoko ya Kinandi thoko ya mulika Arampuru wa Buri ombite kwithira kwire contractor ite wa thoko atira nto baketha ba ya thoko ni bakuma kuntu ndo tira kariba ba kumba kutha kiguneka bonene na thoko ya mulika. Tunaenda kuojo tunataka kusema hivi, ukija hapa kuja na engineer peke yake, engineer peke yake, watu wa mkono, supplier, kila kitu ni hapa. Unajua kwangu sio mbali, kwa kwao akosanga na maroyo kadema na mwembo wote ya kutambi okay, wewe fresh okay, wewe hiyo mbigira na supplier kuingia wewe Mishmari atakuja naye atanunua wapi? Simiti akuji naye atanunua wapi? Bora bwana price, si ndio? Kanatipo bao akuji naye atanunua wapi? Hapa, si ndio? Mawe ya kujenga akuji naye atanunua wapi? Hapa. Na supply ni wapi? Hapa. Na venere nige nakeda anakwenda kala mondo hato legeto mondo yao wetu nanto wengo rato ngabota uli paro metunga paro megunya paro mananya kuona na kofi makofi podongua ndio mnadada mnale kama familia. Niseme kazi tunafanya hapa, sina watu wengi wa kufanya kazi, ofisi yangu ndio hii, unaona tuko watu 4 ama 5. Hao watu wengine wote ni nitafanya nao kazi nyinyi. Sasa hii kazi ni nitafanya na nyinyi, so mko tayari kunisaidia tufanye hii kazi. Sasa tukikwenda ana market yetu kwa kiwana ile akibantu antubane ndipo tukikwenda ana market ya mmoja wetu tumedi tukwenda ana pakienda game tukwenda ni ndipo tuko hapa mulika kuletea wananchi maendeleo na ndio soko ya mulika ndio wakati wake umefika. Mheshimiwa mbunge, kama unavyojua ni kwamba serikali ya rais wetu wa Jamhuri William Samoei Ruto ameagiza kwamba lazima maendeleo yafikie wananchi, na jambo lilopo ni kwamba kupitia kwa hii program ya affordable housing ndio unapata kwamba aliweza kudevolve na akasema kando na kujenga nyumba peke yake tuweze kujenga soko. Kabobotia ni Mpuru wa Buri nombete kwithira gitaria mirande kathumbera ombete kwithira kutho kumakiri thirikari nene agitongethe ondi chionthe chithano cha igicigo mbunge Gatigani Isti thoko hii kwa kwao contractor ya mimi namjua anampitie kwanza mleo leje tomero leje akiwa kunanganga mara tunatonge adema na tombe ndo na engineer wawe na raja leje mkono ebato yao dogo mekidori ni wakwa wao na idato ebato yao dogo ndala menge kuna tena na menge karama ebato yao TTI na kutulekea tenyemeto affordable amnemini asas asas wa korende sia TTI to mikidori ebato yao tuna affordable houses sia 810 million dena yotwa control the SIT ne ebato yao to ni TTI ene mara ya karama
Ibato yao utanengero KMTC ya Mudhara. Ibato yao tunabaa barabara wetu Mchimukuru KK Mwenda Mikini House Vindem Branch ya Karami. Ibato yao tunabarabara ile wetu Cholo yigo akabeabea mwaka kunate akirekere mibwe mpuru ni wirite wari mubunge weshigo mbunge katiganisti kichunge kabebea naromba barabara eji yetu naromba kunate pasoko bambenga muntora baradere kinakolo stima atemenya akolo we atemenya akolo tegomo atemenya akolo twana atemenya akolo barabara atemenya akolo boko atemenya akolo TTI atemenya amore kwa nande endele tukalamane loi tukalamane andibato mpenenga tukalamane nanga mambo ya koti ya wamba nanga mpuru kade mantuato kwa kuingiliana ndio jaibo nkiripotira Meru TV kumatiani Betanda Msimuturia Wadhirenja. Ipaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia Wadhirenja no tuboriboti una njira endiku tugeta na mbere anterechi ya South Menti DCC wankuene mitungo wijekene ya Mirimu wangi na bwithite musemanyo na masibu kenda kwarire mitaratara bagika kendo tira na bangire nditeni bonde ibakumba kwithira bagita chukuru Mirimu wangi akiaria wite irenjire moya gukire kithomo akaruta kinyangare yawe kenda yethire gikinyoko barabati uchiumba kenda kumenya itumi akirana barabata kinya chukuru batiumbite kwithira bagita riboti mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma. Nawe DCC Mirimu wangi ura ni DCC wa sub-county yankuene mitungu na thithite gikaro na masibu jawe ni kenda bakamurika uria na bethirite bagita class kia grade 10 na kinya kurani uria bakethira bagitethia thirikari ni kenda na bonde barumire class kia grade 9 bakethira bagita gi class kia grade 10. One of the things ambayo ninataka tuangazie ni 100% transition. 100% transition. Yesterday nilipokea mtoto ambaye anaitwa Brandon, the second name withheld, and this boy is an orphan ambayo nimeweza kujua kwamba ametoka Damene Primary na nimedhibitisha through Assistant Chief Kedhure kwamba ni mtoto ambaye aliitwa Ngubo High School, lakini alikuwa nyumbani with a very elderly grandmother. So tunasema kwamba tukimaliza hapa leo kuanzia leo jioni na kesho up to Friday, wale watoto wote ambao walitoka junior schools grade 9 tunataka kuhakikisha wote wameenda wapi? Wameenda senior schools. Kama mtoto ameitwa shule ya mbali na wazazi hawajaweza kupeleka yeye, uhakikishe kwamba huyo mtoto aende the nearest day school. The nearest day school. Nkuruki Mirimu wangi na ugite nethirite akiaraniria na sub-county director wa kithomo guntu guku na bonde bagatumwa kana gwiko machukuru ni sibo kinyokeja kwithira batina into bira bikwendeka bakethira bagitikirwa riu into bithira bigichua. Tumeshauriana na sub-county director Madam Eddie. Tumekubaliana instruct all the principals in the senior schools. Jana alizunguka shule zote na akawaambia chief akituma mtoto hapa through 100% transition there will be no turning back. Chief, tafadhali we go door to door, use our village elders. Wale watoto hawajaenda kesho na kesho kutwa waripoti shule. Ni arekirikiria DCC Mirimu wangi na ugite kinyangare yawe ya kingugi akethira kiminenkanira gutetheria aritwa gwikwa chukuru baba ba class kia grade 10. Kama anaenda bali na umekosa transport, nilikuwa pia ninaambia chiefs kama ni within our schools here in South Menti, we can offer that vehicle, that D-Max, transport those learners to the schools within our kama ameitwa St. Mary's hapa, chukua yeye huko chini, peleka shule. That is what we are doing, the little thing that we can do to help them. My vehicle is available
for the schools within our constituency. So mop them up and we take them. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Iwe ya muno Jeff Wagituma no ntubaripoti una njira ikinyanilite atongere ba maoni bacyumirete na kumba kwithira bakimeneria nene mubunge wa gicigo mbunge Kenneth Mentira imndaundi no ntuba miero yawe rarombere kwithira akiariye giakari ebano aba sentiment akiwa kwina baraba kuma sentiment na bakaya kuroma basare gicigo mbunge Kenneth Menti bakiwa nende akinyabo kwa myaka 15 rira kuromba kura nethirite akiumira na kumba kwithira akiura kura kiri akari ba sentiment nende no kakinyabo abakwena kumba kwithira bagitumira mbecha cia thirikari untubura tungire babo tumete abakagwa raimda undi mwaka kanithurano no tutetebia mwaka ywa 2027 no kabaka mwani ontote wete na mbere ethirite akireta kiri gicigo mbunge kia North Menti kenyuma yawe akwithira ari wathani ne ko miaka 15 mutugi wa Kiambi mwandiki wetu wa Ndeto na riboti na ukinyanilia Mweba akari na atongere kuma North Menti ne baumerete mubunge Rahim Daud kumana na miyero yawe aruarue koni akari ba Central Menti kozaga nambasari obishine yawe bakiuga Raimare kamenyerega kugura kura kuma gicigo bunge ga Central Menti na Buri na akari baba bethaira bejirite kioto kiao kiri mubunge Rahim we unenkari nyongo North Menti umeta na etuligwa ugoita ijuga ugikaira bangi para batiba twaje uju urijukia ugikia intobiri aki Central ugachoka ugikia ki Buri atira nika gitene gaka aruga ke tumambasari cia North Menti ira kuthite kungana ni antu baumire abuthugucine baumantere winge ibo beje kujukia ambasari cia antu ba North Menti ende inkwenda kwira Rahim bundu rongwa kwa iria nonto antu bara ponde akugira ibaragira gakende bejo muringira kura na bare kebo muringira kura to mwanga bejere into bya nabo beja ke bakejera ambasari ciawe na bejera ambasari na ira imu agarukete gwikirema nwe ubatuma beja kwijira ambasari mtu akeja kunyira mwana ororiti akeja kunyira erangi na baithie nchuku kiragi utwerie gigitike Menti North ne antu baro importa kugira Buri na bangi we bagira abotho guchi na ndeno ntu no ronere egitare akure kuthira iro wejete wigerera bakirima maira biara na tuture ya kariba Menti North batu tuonaga chiringi girida tungirije na beto basari eye ni randu ryao bejaira kureira ba muringire na inkwenda kwera antu ba North Menti antu bara bagira ira imbaka yo muringira kura bamenye guntu kwao batiga kinya bakenda mbio tika bakareyonda githirikari nonto utedi wa thirikari bunze butarawa na antu Eto kwera antu betu ba Central Menti na antu betu ba Buri na bugitigie ni gutumero ya antu butio mei bo gukaria muntu ujo miaka 15 bo moya ya kure chien na ndiri okwane bo turekera no butaikira uringana na tongeria baba gute uguni bonete kumana na mubunge Rahim kwa miaka 15 ya utongeria bwawe mono bakithumbio gaibwa kigena kia ambasari North Menti warairia mantu ja basari yake ntaigwa kiaria mantu ja arimi ntaigwa mukiaria mantu ja barabara ntaigwa kija na special program ya uro gatethia antu baja batu tujukire turi antu botheri no ntu atukira boja thatu mheshimiwa Rahim ntaigwa wina thaka 20 andika polisi ntaigwa wiketi ari muno 50 ni ibandika wi MP jange ntaigwa skumete inya kwa youth service nyanto 50 ntaigwa wiketi thaka no 20 ame kwa prison na kwa AP murume ibobo miaka 15 re kawe mutunda yote maciara ukethio roko kiwa antu bakire mora bakura thina shame on you utene nyandabu ugo mtu very useless batu barabara yetu kuma ngonyi gwitia gitebe barabara yewu yongwa etathithwa ethithirwo kilomita 1 na wangi marinya batu tutora weterera Menti Central njira cha kirima ityo twetaira batu ngayekeja kura kwetu batu twitaia barabara ya mukiria tukwaga umera kinjo tukena magitebe na unata adabu miaka 15 ni unturebo ugite bagashitaniria kuritana kariba North Menti bataya gutara atongere bari na matunda atwega tukwira ituramukire turenda ugwe umenye 2027 goka na tuchwe mturoka accountable ninyabukeja na mbe chingana tukairaga no ntuthina yetu itithiragwa mbecha ikathirwo leadership enjaga ndene North Menti ankuromba antu ba North Menti
tumenye tucanukie tukunuke metha tumenye na twitite na tumenye muntu utina atwikitie no ntu akaragi twira barabara miaka 15 na arua barabara yenye moti ethithitwe ungi akeja akiuga roje miaka 15 utiroje ana inje turi around billion tietu turingire miaka 15 itwijicho wekete no withiuruko gikumanya hawa nitawashinda asubuhi hawa nitanunua njoi tugweterete raundi kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Gikundi giti kia thirikari kia Royal International ibachumirite na kwithira bakiure thirikari yethire igichumire na kunenkera akenya bya kuriba musanda thai kwithirite nthiguru numiri ni mpara na muno ntere cheyembe akiaria agwite abakiari kana mwerekeri wa gikundi kikiaria agwite ntere cheyembe kwina ntura ire chumbete kwithira chikinyelwa ni riwa muno na nende na rombete kinya thirikari chia matura kumba kwithira bakibwithi na mpwina utira kinyana abachukuru baraba wita chukuru nteri bakumba kwithira bakiona ayakuria riboti mwandiki wetu wa Ntheto Mukiri Onkunja. Na mpara ya kiaramu ira yangaikitie akarintereji na muno isiembe ntere sendwanda ende hikundi kero international yura ni muungano yikundi mwanya mwanya batongoretu ni mukaririte won nwero ifond muthomi nebo umirite na kurombo utethio bumbe kwithia nebo kinyithu maturene na muno bukilukire ikundine nontu antu babaingi barabari ikundine nebo bukilukire mathina maingi na atongoria ban ni bakumenya njira sinyilikite bunene na kenda kaita karabi kuria bibi utethio bya kinyila njeji siumba kwa mukira bikuria bin na baitethia kuromba thirikari yetu ya Kenya ni bamenye into byo ndibiro miundene antu bana thina kutembura bambule kungana na tukumenya la kwina mpara kuthakuna mantu maingi nyaja mai na thigari ni ola ija kweja na misanda thigari ni ola kwa antu baije antu bana thina na antu bari kundine no baije antu bo asa batu atonge baro international ne tuye members beto na mesiera inyere tu enkroki kwa ile kuro babonde barea almost 80% betha ira barea arimi mwanka thai weather ethirite renge ya mwaka yo miunda ne metheri na inyeke ethire ne gangantu kakare wa kirinto bibiethe kathirire kirinto bibiethe tore na tuthirie tutene bube kumba supportiana kana be kumba kuthithia no atia itoko nindi support kinya bya kuria no nto miunda ne metheri buru torua ne metheri semu imo bya umire completely koma na kuthilekelia kintu kinya twana inya kintu kinini kinya ka sister ka uto seva 110 uto seva ineme murungu jethara febe murungu wangenya ni mombekia kwa thirikari ne laiverie thai kwina thina ndene miunda yetu kwaria uma utebia kuria utinya kinya ndethia cietu cionthe nyicietire thai utona muntu mbeka kuona ng'ombe kana mburi omba kwa taendia na skuru Oriu ni barite kinya mantu yakoni kithomo kia CBE kana kinya kira kia grade 10 bakiwa monkathai nibo ya thirikari yumbe kwithira itetheria aciari na mbasari na into bingi bira bia skuru kenda na batikombe kwithira ni bakwinga ingwa skuru ndindite nie fine witetie na aciari miula gutebio bia beregera kurima gutembe ci kuonekana ko nya to mena tukaikia ana beto cukuru thai nonto uchumi burathokire tukura thirikari nitutegere niombe otethia mwananchi anje mwananchi no methulire mbere mwana areta kuthoma na inyake akwithia ati na inya ndene ya capacity ya kire kete kombo kama taintobira akethira ithane nkeri talent ya mwako mwanka tha ici MVC ni athuranite mwanka bakamea talent ya mwana bakoya mwana orokubwa waka etakuthomera mantu waka orokubwa mantu ya bo akathomera bio omwana akuria talent irerewe na bara bakomba kuthoma theory bakendelea na kithomo kenda ba intobira inene nkoroki koundi wa CBC ishikiliwe tuendelee arimu bandiko bakwana ana beto bathome boya kuthoma na kanunu akauto kuona thaitu kwa CBC twinayo nkiripotera Meru TV kuma Nturumbege Gembe Central Mbita Mukiri Onkunja.
Iba ya mno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja no ntubo riboti una njira ikinyanilite riboti ya Mukiri wa Nkonja yatwikira kanya kana yatunekira kanya gakuwikira gatanta gicunci getu kya mbere akya Ndeto cia Meru TV irukiro geta kora ndo gicunci kya bile ankethira ngicokera kiri kumurika mangatheti arankethira ngikumurikira ngatheti ya The Standard ndi wambeta muthoni wa kiramana yetu na mbere no tuthiatira kimitando yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya.